tugiye gukora noneho business card dukoresheje iyi Microsoft Word program nk'uko mubibona. Turaje hano kuri page layout, page size, dufitemo igipapuro gatoya gashobora kujyana gashobora kuba kangana na business card yacu bashaka gukora. Nyuma hano dufitemo igipapuro gatambitse, n'akangaka gato ushobora guhitamo kandi ibyo kungana, ndabona marge hejuru no hasi. Hanyuma ujye kuri insert, ujye kuri shape, uhitemo akangaka kari rectangle shape, ugashushanya aho ngaho kandi ukabona gushushanya gufata igipapuro kujyana hagati. Na design yifuza, gusa harimo urugero rumwe ushobora kwifashisha nawe ugakora ibintu bijya gusa. Trapeze, I don't know how to call it in English. The name is the same. Yitwa trapeze. Ndashushanya aha ngaha nzi kuyitwara ibe kimwe na rectangle ihagaze, inde ugabanya size yawe neza uyifitinga. Inde ibara ibara bidasa n'iya background yacu, border, the outline, border of shape, this is the outline. So we put inside, try to find the shape, baraza kubona idea igitekerezo ushaka ko akantu kamwe kageze aho ngaho kagahindura direction. Ushobora kubona ikibazo cy'umuntu wabikoze, but nothing much because ni shape ebyiri umuntu aba yateranije, kuba ushobora kubibona kugira ngo design ikaze ikozwe muri porogaramu zindi zihambaye. By'ukuri byose birashoboka muri Microsoft Word. Nyuma dukore border yako, kama kudakika na border giti, yes na border. Cyo outline ni mirongo inyuma ya shape. Kugira ngo ugire ikigenderaho ugomba kuba uri muri format
uselecting shape format n'ibindi bintu, nyuma hakaba akana kukangasanisha n'utundi baza tukimara twinshi saba ko ngabanye korera kopi paste kanyene tubireka kora copy paste batereke ushaka kongera just kombishati ushaka kumundisha nyine kuri design ya kuri mu mutwe ibintu yanjye n'ibitero se bahuriye Narugezesha tugiye gushyiraho text maze hano kuri products mbashe kwandika title ya company. Remember, a business card is for company or personal. Text. My company is IBIKUNZWE. Singeneza new title another text. What is it? Slogan, the sample, text, the slogan. Chuvita ihero kinyarwanda. My slogan is ICT on.
reka noneho dushyireho icyo bita QR code. QR code ishobora no kujya mu mwanya wa company logo cyangwa indi foto yose bashaka gushyira kuri business card yawe. Uhitamo aho ifoto ibitse. Iyi QR code ubundi ni ifoto umuntu ashobora gusikaninga akoresheje scanner akareba more information ziri stored on it. Niyo QR code. Hanyuma iyo ukoze insert iza inyuma kugira ngo ibigaragaze ibigenzi uko nguko.